Bracaist nó lón, Joe Keith. Well is mis Abigail ag ha mise I tách brunch I chúba túris. Bo waffles áling chun an Rola Bracaiste seár I chúnig úriamh, a mi dul I chealt an gaibh mar a níú brunch is furiste ach go ma bria. Ha rolichin Bracaist avisteach an eis an nuair sin seo. Ha bonach penhat, Halloumi crisp agus na bhracaist, agus leis na chosing basic an seo ha sós déitaching son na hórste chéile. Ha seo siimplí agus tíireach an rút a ha dhíorst son brunch. Crimíonn sós déite chéile leis go bhfuil féimice fhuarachach agus apar go sós siimplí ha seo. Ha déitaching sós down agus rútbach sós che agus union jerak son sós a seo a chruachach. Ha mi dul jarach na déitaching an an shàsaicheas go mapa, gan cainteo go nóirimach na clachan ans na déits. Chan dunne sa mí a giúri na fiúglanach a bhríseach. Agus leis go sós a ha seo, mi dul jarach na déits chopach sa súringu. Sé upar go mastig go ha seo. Ma bhau giúri na déits a bhí rútbach nas cruai, tíireach go isteach in a freezer at san 10 minútin, mus tóisich hiú gan jarach. Héit an blas mílis ha seo gléimhá le blas sailt a Halloumi. Is teagút an sós seo iaching, chan mí sméineach go míoch a riamh giúri I ggóil arás go sós a mí a haudal de cheannach an a bú. Eis an is gar mí art an union jerak aking. Ha mí óchas nach tóisich mí a galt leis an union a seo. Has ní cleachach union jerak leis go le bacan is mílis na union avisteach. Mis miniach go sin díoch a féimigach le union son in recipe a seo. Is tí seo curising in sós downaking. A seo tars blas rudigin vinegarí agus ha ma blasta le an blas mílis van na dates. Ha sin in is dúisiol son a godar an chase son gana 3 minútin. Crimíonn chase Has sin giúri go mia ag chase miann middle horst muscach bag ga seo. Eis fit du seo agal, tíireach gus an hóisi úla calcín na chéile, eis go bhfuil na déite bríseach sias, eis go bhfuil na blas an vinegar I sin amachchas an sós down. Han sós déitaching fuarachach eis mar a híisiú haar chauntai go texture colochrí caramel, eis sin an jóhrút a hasin na giúri. Agus tí seo ha mi dul chud becan sós che. Mar na chalú déolar sós che, díoch fach an pís seo amach, a cha mi hín go má déolar. Han jalu ach féimigach becan son chase ein. Seanis, agus misci mi sin de chéile, agus fach mi sin ar an ór, agus fute sin tóisich na bonach penhata acin. Son na bonach penhata acim ha mi a cleachach penhata a har a fronach van a freezer. Agus had inis che ar a bhí an sa microwave, agus mar sin ha mi díoch dul a chud. Bacan flúre plain ar múlach a worktop backing. Agus crimíon penhat. Díoch ar a worktop ha fys am ha seo farach cin cear ach díoch féimi arabsa bhiacah. Agus ar múlach am penhat ha mi dul a chud barach flúr. Agus had da Spain baking powder acim cúteach. Agus díoch tóisich mi a muscach sin de chéile. Gus an hóisiich a chauntai isteach go rudig an colochrí tuis. Mis miniach an cúd mi bacan im rís cúteach, leoigh an im ar múlach an penat, so cúd mi stoch da chearnach de im. Agus tóisich sin a leach. Tral mar a chiú ha an im a tóisich a leach. Leis go am penat go che. Ha fatan is asa díoch a bhí a cleachach penat van a freezer in aatje gal penat or roeskig penat so hula kalmer sin. Ha vind ik een kolchrí thuis ha árat nachal. Is min neach frit bakker a vrou kakum. Is nus am dol jaching rollikje seo amach. Dol anu ruim or son een rolling pinacking. Is sin giúri glad tú a chan sin giúri at a bhí rochiú idir. Or an nuair sin chaviad prícha sa bhíin. Is miniach go sin a quad gléimhá. Úsa.
Hamis gyuri style gyma homemade na bonig penhad acamsa. Mar sin hami ddíoch dole iarachat mi hín. Ach gydaich tu jiffer cumia na dèanamh mar cercail, no cearnach. Chan éimú each a bhí mar chanachat perfect son seo fit tu ddíoch gearach sa mi a dèanamh. Agus had go bhí blasta coiú. Agus had córtadim nar had quad rudigin rustic. Agus na písan bucar an ór. Fit tu neang sin ddíoch ich bhna frank pan. Cyrimiad sionis an treisir, séid an all chun an ches. Jan kaintjoch wel tór fluúr an olaf an agad nar hau dèanamh seo gus nach stick na bonig aking. Han ons am curson a chanjain le na hóden mar sin na córtar an baroch or glad rudigin homemade quad. Am is munich gwal sin gyljórar sin an drast, heid mi nálar sin jaing seo chun an ches. Han panhacking ar a bhí chesach gur son gala 3 minútin agus mar sin ha disol son na bonig aking. Am is munich gynúrin go ga ein ar an panna ha seo. Ham mi dul hor súl ar an hiad fhain aking. Ha gyma colchli pancakes fe mit vi fudge och. Oh wow! Agus ha a hiad fhain yn hwni y torst bit bak a varok unje. Ha had a kwad gleva ha mi smenjachig. Mi dol kan kur isteach gan huat a seo. Gus yn cael met snogs bla. Gus unje mission. Ha mar lepi bak gaif. Fyrir koffíki yn jaing seo cydioch. Mi uabhasach tolid slá. Kam sin at bla. Nis kol an panna seo toshi mi ar a Halloumi aking. Eis heid sin, ddíoch ar an panna mar sin. Apar fuam áling. Fel nis. Eis di sin ha mi dole chud bakan mil le chili. Eis fácasing sin y cócaroch gur son gana 3 minútin. Agus ar an panna álaking in a hó, ha mi dul a chud ar an ches, gus an hóisiich im panna fast che, an dul a chud bagan alda ar a fanna ar son an uaking. Agus crymín hes an ard gus a bíon alda snok agus che. Ha sin giúrin ar a bhrísa sin an gun hóisiich fuam múr, ha sin a ciolach go bhil an panna che giljór. Am vis munich ag bhil a che, mi dul a ieching ar coí. A sin a quad perfect, tá an rolacking fast go a bhí disol. A Halloumi aking inis disol ar son chawntai. Wow, seall an da bria ha sin giúri glas snog agus crisp ar an tibh mui. Chan mi dul a chawntai yn or go mi giúri an da bria orange an son rolacking gus an féki sin. Ha Halloumi aking inis disol. Mar sin ha mi smenigach gynúringang an rolle a chuurthe chéle. Seo naim ha mi ar a bhí quad a rurti a cruhúla calorie chéle. Ha mi smenigach ag baun an rollaking ha mi dolle chur an sós aking. Mar seoir se je base layer. Is nuair sin ga dhéine bonach penhat aking. Nach sin a quad ma. Agus nuair sin bak an Halloumi. Agus an-diugh aking. Agus ar son finishing touches ha mi dolle chur bit bak saling ar a bhulach. Aber gan nodig an rolla ha seo tolachus ga dinne sa mi.